verno služimo Bogu uprkos mnogim nevoljama. Vodeći citat. Kroz mnoge nevolje ući ćemo u Božje kraljevstvo. Dela apostolska 14:22. 20. i 21. odlomak. Pitanje pod A. Kako nam duboko razmišljanje o otkupnini može pomoći da se borimo s negativnim emocijama? Pitanje pod B. Kako treba da gledamo na svoje nevolje? Kako se možemo izboriti s podmuklim napadima kao što je obeshrabrenje? Najbolji način je da duboko razmišljamo o otkupnini. Apostol Pavle je upravo to radio. Ponekad je mislio da je bezvredan. Međutim, znao je da je Hrist dao život za grešne, a ne za savršene ljude. Pavle je bio među grešnima za koje je Hrist umro. U stvari, on je napisao: živim zbog vere u Sina Božjeg koji me je voleo i predao sebe za mene. Galatima 2:20. Pavle je iskazivao veru u otkupnu žrtvu. Razumeo je da ona važi i za njega kao pojedinca. I nama može mnogo značiti ako na otkupnu žrtvu gledamo kao na dar koji je Jehova namenio lično nama. To ne znači da će naše obeshrabrenje momentalno nestati. Neki od nas će možda morati da se bore s tim do novog sveta. Ali zadržimo na umu da će nagradu dobiti oni koji se ne budu predali. Sve smo bliži veličanstvenom danu, kada će Božje kraljevstvo uspostaviti mir i pomoći ljudima koji su verni Bogu da postanu savršeni. Budimo čvrsto rešeni da uđemo u to kraljevstvo čak i kroz mnoge nevolje.